My Ghana TV for Muson for Adwenepahene, aka Nkratamu Kinkon, aka Fufukin, aka Mitua, na Omatium. Ebuso ni de kwaso ba so a, no I no share video na ma say the be adan the video bi aba. Wo so nsabe de won sabe kan. We ye bra Kofi Adoma wani, enra am say ye bra betutu nanum tuo be keke kansem, e be kire nsem mu sabi in relationship or the wote ho. Emu ensem. So ati ase na e kamia ye say amanfo bebre person mo je bra na no e de sibone. Wa abra me Adwenepahene de ye wo ho ne de ye ntena ase enye hwe han e ma sabi ye bra no dwumaji a wodie ene no mapa a wo ye no sabi amanfo metwo mo ne tanye de emfa ne ensi no so e ma bi mu ma metena ma yesa han ena Kofi Adoma kra story no e te say ye stories ena de na Ghanafuoɔ na nsem bebre o mo ye de mo keke kafa ho but enam sa Adwenepahene age adwa na maka kyerem se me Adwenepahene de me ntena ase mo fa so akwa me de na kyenkyan de dan de ba be ka no kre me won say Ghanafuoɔ ma bi ma so nsem no mu a kyese aye na me aka me mpene ena me a me mpene na me aka me nyese buso bo so hye video no ma me hye ma me ne yenso yenye de yenka jagum me aka me mpene no wo awale a woten wo te say e man kan kapani abrochire fo ma ne mma bi o motete Ghana o mo so asem o mu kyenkyene san ena lady no me aka me mpene me para be mate na be makwakwa wo ba bi ho fro be ma no mutie o Kofi Adoma nyese na oni sister ne eti bom dan ba komo amza story in Ghanafuoɔ ne ye ka asem a ebi mu enti asem ne ye ni agini para no aye de esibone asem na wo kan tisi Kofi Adoma ba abonten be kan ye no ena ye anase wa ma abonten anankeye abonten ye bra Kofi ba ye no ebe kan ye no ena ye anase wa ma abonten ena ye o se to de bia ho ye na Ghanafuoɔ ne yankasa ne no bi wo ho a yankasa ka ho bi ena obi wo ho a wotumi nkanasem obi wanye de wontumi enkanasem emma obi ntumi nye de emfamu aba because ensem aye bre betena bonten be kan no ensem bi a chese emu oduye ensem bi emu oduye so ati ase da bia meka no kra de ed akyerem se hwe ensem aye bre be kan wote abrochire ha wote abrochire se eye oba be se a wote ase no be ma no a wo ne te no be ma na pamo se kwa aban ho tie o e ma no mgo abrochire na omo so ye bra Kofi asem chenchenchene a omo di oba na tem oba na onye on na tie o ai bi mo so asem chenchenchene na Kofi Adoma wani story ready he Kofi Adoma asem no enye se bia wote Ghana na oba na te abrochire o wonte Ghana na oba na te abrochire no aka se bia no ba bi kwakwa wo eti ojaya me dofo da de san be wa me nya sa odo ni bia da bi bra Kofi de ne se oba no papa eboa no ena oba no pa fili se da bi ade ntina me eboa na me baba ba ko pe wo se ba fa oba no nyi se pie mu no ena papa ne se won pene na mpene kina but wan to bra Kofi anto adwene wo san je ne se memo adwuma de aye ebe na papa no ana anwene hu se dachi bia brai asemba ne ye de ba ko sisei but won se ne sabi ba bia ye hopo ahira ye brand akwa kosi enam so ba nso nya atwen honhum nti no won se na ade bia japade bia we ye brand hu bia no oba no eye de ene dia but hwe ayemra brochira ye nua ma ne bia ka asem bia asem we ya asem a na mo agyegrem ena Kofi Adoma anya ade no mema na mo na omote no amema no a omapamo etwa ntro akyerem se mo nkwa aban ho odukoja train station ono onyim wi a no akati kona ko ka kyerem aban se bema no nyem ye no unim no bema no nyem ono nyem ye no hu no no ko ja train station no ko twa ntro mu odene e da kyerem aban ni mpefefe pa se wo no ni bema na nyem wo ye but ko ka kyerem aban se onye ono bema na wo ye oni ade oni aboa bi na wo ye because hu no bema no sa bema kro no hu no enu mpo mo tetete ho sa empra twe kan no abrochira enu mpo mo guso tetete ho makama no atum ka wo pese bema no mpo no onfa wo mra bonten emechira mansan se oba we na me netie woni bema ntabrochira wo mo akọ aban wo se wo de wo no woni bema ne na wo ntaban ma odan no bema de na dress akoto baabi ene wo tem ntan ene wo bu fa so sika woni bema ne nya bom no odakosi dan e wo mai Ghana mu e mana mo so sa asem o chinchirichi no odakosi dan e wo mai Ghana mu ene wo fa oba ene oba ne te wo Ghana ene wo aka kire wo oba ne se sa oba no te Ghana ne eni sister enti sa dan na woni bema na mo te abrochira ha sie na bema ne esisi wo won twa dan ka no
edan na wasa ne matete mowre mu asan abre no wasesi Ghana no saa dan ne be ma na sa kofo ba wo fro timo oba wo fro ti saa dan nim na wotwa wo ntro se ne oba na otimi ni nua ba afi bia no odi Ghana kwani ba be 3-4 times wo ta brocho fa onye hwe sister wai wani ase nkyina wie bra wai wani ase nkyina wie na Kofi Adoma ba abonte etima ka anyansasem sei abo oba na baso ama oba na hunu se da bi o ade ya ye brai aba be kan ya ade e ni mo nyam shema me oba no enam se wanya bi ntino ema bi asom ena me aka mentimi ntena ho se me no oba paatie me no oba paatie me ne be ma wotie pa na be ma me no wotie nai wo de obeka kire me se ena wo kwakọ wo nchen ntino enya ade a me de mefiu da bi moto a mon ka nokre fre nokre no enu ntira motewa empena hwe amoto ne awale amoto me ma da bi ebu mfa so no enu te da bi mema no ayam kokon sansan mema ne bubu mfa so da bi because jimie fre ni jimie no bebre wo mutirim ebi ni mu nyansa ade nti a Kofi Adoma so obeka ayi ne ntoba beka na ye anaso ama meka na ye oba so no like video no a share da maye sele be next time na asem bi si na se obi kan bia wo sa da bia asem na e koso no enye sa asem asole no ba betena ho na Kofi Adoma asem we die o abusia we die enim asem ye pe da bi Kofi Adoma enye oba no ho antu kwan anaso oba na enye Kofi Adoma ho antu kwan metena buchire ameka nchire Germany aban akan sa kan nchire Holland aban anka nchire kan sa Italy aban Spain aban se wanyem ntoni be ma one na nyem ye eti aban ne ma na dan na nkonkon tenem saa wale kan saa mpra twefo no mpo no mungo so tete ho wa aburuchira oba te Ghana na be ma wale bia kan ho no ne te dan ba akum enu mpo mungo so te ho saa sanfo e koso mu fie muntumi nka Kofi Adoma be kan ya mugire o twabo no ebi mu twabo ye brai saa ye bra na anya ade ye bra no wa ya ade because saa mana okofa omo no wo ye oba na se beautiful ache unim nyansa na obi a celebrity all the names say nipa na e wodi on social media etu be share nipa na e na baba be da obediu sister obediu be ma de omo twentra obediu akọ na wo a okotena oba wo pe no ho ntira be ma bia wo oba wo pe no nyese ohun wa no ohun akono ntino na oba wo hem o ye Kofi Adoma o we Kofi Adoma ti me na konkon wo say da ache no me so me ba every Kofi Adoma abusuem obediu akọ nti mo amoto kasa han Kofi Adoma akọ nyemo ma bi ana waja wo no saa ma na one man stand na omunya ne mprafo saa ma na ye ma omu ya kohwifo ma saa ma na ye ma omu ankasa no because of fame Kofi Adoma kita no enu ntira ma no do mo ko hye no na ka wo de hu ba ma na ya na no kwakoda kwase broni nya saa de no saa kwase broni ba saa na one man stand ono da wie ne ade chen woni mu biem enne kwase broni ne wo dande ade chen woni mu ba Ghana ni ohun se wo fam kakra bi a wosan ena Kofi Adoma akrampo me ne mpesa me ne wo sa akwade mpesa me ne wo stone boy mpesa me ne wo mpesa me ne we wo me obi ko pot me kasa me ne wo mpo ne wa anhwa akra na krampo na e de ana manya nipatiti obi din o mabusuem so Kofi Adoma empe oba we ya won pe oba we ya ko ansa akwa nkofo oba no ena sa story na Kofi Adoma ka no be 19 years asemu abusua 19 years ago asem cause e bia ka ye na nke sister we antiska ma Kofi Adoma say Kofi Adoma fa ko han dan kna woni oba enkonko tenem agi ema na asabi o ma adwene wo fom ena na modern word o mbe ya sa ade no say oh me dem atena ase san ena wo da woni me wo pe but Kofi Adoma de no sananka papa no girl sister ni papa ti ase a wo ti ase so mo ntena ka Kofi Adoma nko ye sa ade no yo mema bebre o wa oba ne papa enka hwe wo ti ase o ma me ati ase but enam said the fruit paint no still na no omuguso ewo nchenche pepe omukwa no nkoko pinu yese ya afei ena the fruit paint no ono kas oh ede oba we de me konkon fa de sara me nya de mla metena bada wi me kana kwa che so o ye oba na se wote awale ho na se wo de no unya nka hwasem wie ya na be be timba abonten na obaje de so a sister ya munya anibre no bra untumi nya bi ma wo yira ya munya anibre no na nya de be boa mo ade bana mpefe Kofi Adoma o Kofi Adoma ba abonte be kasa aye no ena ya na se wa ma abonte me kasa era mo pe mo ba abonte be kasa aye na Ghanafuoɔ mo pa na se wa ma abonte me kasa na nkeye
ya bread to ba radio station abatro num tu wo kasa krampo no amanko so o jaika wo se da bi o Ghana for mo kan nipa feelings ehye Ghana for pe o jaika ba wo kan no so na nipa ne do the more na guso a wo kan nipa ne de a nipa no wo pe tie o pe mu nsem aye de etie ahunu ba bi ade na de ekeka ko but obeka to say oh we de jaika and we de hu hia and we de hu hia kwa kan so oboa wo pe tie pa esi sa ma na mgugu abrochire no mema na mgugu abrochire na mo da mo so Kofi Adoma nsem ene mo nsem ye pe ai na Kofi Adoma anya ade ena sister na jimi sebita frache say what me atna ase ahwe Kofi Adoma yesa no won say obema bia ma obaso da so say bema bia ma obaso da unhu sa ade no woni be ma te abrochire ha obu fa so abrochire mema dodo say ne bu ma abrochira mema dodo say ene de ni die na obuo de ma omo na omte omo bu wa faso because wo ba no wa konka wo mo hunu say wa dwene kita wo no esua adenti a wa ka kire wo say ono no de ontumi ntwa dan ka nti dwane kwa to aban na aban empe dan ma yes okwa na aban pe dan ma aban pe dan ma wona na be ma ne ka se da bi o sa aban pe dan ma wo de a ene oba enya de a me so kra ko ho akra me ya ko ho ofie also be man won fa buo na die ma be man won bu because no na hwe aban na hwe be man no obedada mu a osole kwa okọ make say kwa no makwa paga gu store room kakra bi na gu bedroom nto osole na so okwa no ase wokọ but say kaye na be man no ete won otua dan ka hwe ene oyere no ene o ma ka be man ko nsisi usasisi no woni be man te abrochira woni na ka bom atete mo wrem wo oban kompo na ban squad ma wo no eno bi na boaw ema wutimi this ejina na mo koye dan ewo my Ghana mu mutimi kokosi dan dan na mo kokosi makokosi dan si Ghana ba ma ne tabrochira wo ba na nam sa wo ma eye bia be 4 or 5 ntini mu nia mutimi kambom enko my Ghana mu ba ma na da bi osoro de Ghana eye akone ba na woko okofa ne girlfriend eda kwa kwotena sa afie na mo si asim no ne girlfriend okotam no da kosi sa afie na woni ba ma na si asim ewo my Ghana mu no ena odo oba ne to ena obeka kire wo se oba ne ye ne cousin oba ne ni nua ba ena oba ne te fiaji fia abo sister wo de wote ho no eye nya wote ho no eye eno mpo timi kan wasam nwe ene de bra Kofi e obi an nyankopon won hira no oba bia so obi na ya ase won kire ma anu bia no wodi ne free ne ma de behwe ne ma ene wo ye oba na to na wo hwe ya enye so obi to social media ana so obi wo fame kakra bi ntino wo share na okoba wa hem na o mena du da bi odi wa wadi wokọ odi wa wadi wokọ be me bia wo ba ope no nsa wo ye oba na ato na do ni to say me kojo obi kunu a sister lie bad you lie bad o tumi kojo obi kunu keke o be man be share wadi odu wi a obekọ na akoda na yere no man chen because abusua no ehia no mo na abusua ehia no wo de odo ye pilolo wo ball front and back on move anya hwe ti mano mo abroche na o we de me aka me mpene se Kofi Adoma pa be ma me na otie e na wa kofo oba na na oba wo e no wa say mo kra na mo tete me ma nchen mo ne me ma tete kra me iguso wo pepe e wo mo nchen mo na mo se mo ne me ma tie no gise be ma na hu so ba Africa ba oba bi yon game Africa ba ya kru oba we de no to so oba we do no fu o me kofa no bana ko ba ku mienu miensa enan na wote ho enu mpo guso te ho ukoka so we na samene na wo enkra nti me fa ni nto nkra no eye nkra nti o me nka hwe na be ma ne guso na wote fie na aban tua wo dai ka de ma wo na wo sensisiu e de ka ho enu mpo guso te ho wo nkasa sister eye o de wote ho na be ma no odi say fo style bia bi because of say aban e na tua wo dai ka de ma wo be ma ne ntwa dai ka o na address akwa to baabi ene o do si fie onum ene o di uditro enu mpo te ho ope wani gi ho wani gi sa wale na wote ho no won se da bia ne ka se on Ghanafuoɔ no bebre nipa bi a ya o mu kire se obi awale ekoso bebre nipa bi mu kire se obi ti na wale ho awale na ekoso nipa na ni gye obi ti na wale ho awale na ekoso no bebre empesa ade no na ka de Kofi Adoma ye ne boni ene sai ona ayo oba na ko jeja homa no baba UK oja homa no Kofi Adoma aba Kofi Adoma onti UK ho
Ghana no tie to ba we no ne te Ghana so Kofi Adoma be duru UK no ko ba wa ha mama na obedi omo wontra ntina wo yo ba wo yo ba no ai de no ahunu ba bia wo be kwa ko ba wa ha nti mana omote awale kankan ho na mpratwe kankan ho a da bia mu complain ba chese medwunu wa mente ase ana Kofi Adoma yire no wa anya de Kofi Adoma yire no pa de ono omo aka mo mpene sister unya na ye unya Kofi Adoma yire na one ne tisesi no unya na ye esu unya ne nye da enya da obenya na ye da ye ka no kora kire mu amompe ba me adwempa de be meka no kora da kire mu de wo mpa tie na meka kire wo ade a wo so wo mpa tie no ana meka kire wo nti ko na kokohwa wo de ye yiwani ase nkire bema na ne tie na wo sisi utototo no yiwani ase nkire asona kwa kokoi Kofi Adoma de yiwani ase nkire asona kwa Kofi Adoma de wote aburochire waji Kofi Adoma asemasom na yira asemasom ena waka wo mpene sister wote wono no wonsa kwotena baabi koye danke ukokoye adwuma koye wuru adwuma ukopesa eska na bre bema no na bema no ati baabi o osole a ode Ghana edi akone aba woni bema na sidan ese o my Ghana mu dan na musi ye no ha na tim obusu ni ntim bema na kura busu ni ntim bema na mpana e na tim bema na mpana tim o enso uguso ni bema na tewa aburuchira up to date ye kan also oh encranity the same thing and this time so yes encranity but upon encranity nyina Kofi Adoma ehunu se one na ye oba obetimi na tena bobra upon encranity nyina no Kofi Adoma ehunu se oba we na ye oba obetimi na tena amena ehunu se na ni beje ewa awale ase nti ebi ase wote wo na se bia wa anya no se the sister ni nya na sister me konko blame no se wote na se wa anya no se Kofi Adoma oba no ne tie no oba na nya omo enjoy omo life omi bia koso na men blame lady ne da so I say men blame no da because so blame na ena wa anga san dikai de kan blame ho oh ena Kofi Adoma story no obi oba bontin bia say oni Kofi Adoma story ni ye penyina menua e fake omo abe kreti so I say omo ye do omo ba be kreti say oh me Kofi Adoma story e ye pe abusua no kure bia nim sa obi baba bontin bia be oh Kofi Adoma asem we de pa de ne me de pa de ai na he oba bia ne ho a wote wone na obedra bruchire krom ha na obema nso no pe oba no na obedra bruchire krom ha na obejai wo mu osi wo ene ma be 4 5 akọ wo pepepe ene anibre yo ene nipa o mani atinei oba ye sa ade no we Kofi Adoma story 19 years ago. What if 19 years ago asem eme compare ene de ene Kofi Adoma kwa ne yire nsa ka bomu enye ne o omuka bomu na che but wo hunu se da bi o opon nyoma bi o ye atwam long time nyina no still na no eso o appreciate the oba na ye dema no nyese Kofi Adoma ba enra radio station be kasa ya na che se enra no ena o ye dey oba nde ne bo ne che no da bi o ono oba na tena ase a che nti ebi o mo tena ase bi a be CS ena sa no wan course a tifri sa 19 years ni sa 19 years ntifrim se ya bra na nya kokudro aba bonta be kasa obi ko potimi ka say man be say I we there Kofi Adoma so be kan de e ma me man be advantage so fan ko ye ma asem e ma me man be advantage say am kokko ye ma ase ko wo nchen oba wo se da bi sister sa wale na aten won se Kofi Adoma asem yo be kan yi e na e ma be man na tie ko take advantage say wo kwa ko gina so say ono ba bi kwa ko wo pepe won nchen de a solifiri ho na ko solifiri ho na ko bi ko Kofi Adoma de no na ko ni sister ne te dan ba akun e na sister ne papa e ha adwene sister ne papa ankasa ka Kofi Adoma e ko yes adon ko ba ne fa nche ne da tie ni ye na ka Kofi Adoma yire no omo te dan ba akum e na Kofi Adoma ko yes ade na e na papa no e pene so omo ntena sa walefo a ka sister ne empene da se Kofi Adoma asan fene cha ko cancer pepe gu nche yo but no omo ntimmom e na papa no so empene so na Kofi Adoma so ye bema e to na bi kwampa stress e bu no so e won say ono ne lady no e dey e wo nkitahudie no ne lady ni e wo nkitahudie so mudi nkomo e wo nche oba do e to dem pa na oba no potimi ka say mesrew this time there e bia ma distance ka enye de emram
date to this date men frame me o frame me a wan hwe ya ye beti watum nti Kofi Adoma so tu kwan kwa London na sa akonya oba ho na onna kwa akoda na oba na nyem ade ntra busa ho sa ade ntra sa oba na ko wale sa oba Kofi Adoma ko Kumase na ko she oba ho na onna kwa akoda na oba na nyem a busa ho sa debe ntra Kofi Adoma wale sa ama no busa ho sa question no ansa na we blemu lady na Kofi Adoma ede na ti wonne no aso baba blemu no se Kofi Adoma na omunya atedan ba akum se ne kansi atie ene ya omunya ati abibia ko se Kofi Adoma aba abonten abayi na no mu nsema pie no na nne se Kofi Adoma kofo oba ofro wo oba na chi na so timi no sa oba no kokonyem dia lady ne beja no obeja na ko because obeka se na tamani antimom no ene na kokoye saade no ene maafo de ekowo pepe but na etibom de na so baba ye saade de na se wo pa akire se ene na ya tena se abom no na se ne no kokoye saade na wo pa akire se nti yenua ma na mo aso mu twentwan se mu ntumi no mema na mo no mote no oma wo e o mochi mema na mo no motete na makosi sidan e o Ghana mema na mo no mote o mu gi musika pepe e kosi dan o my Ghana mu no oma fo mo mpanafo atifi ho Omon pravo titifie o my Ghana mu. Enu ti Ghana no. Wo be ma no sole a da bi odi wa kwaniaba. Mo wie fie no hyepe. Oni ndi nsika. Ena ka kroma amote kra no. Oni be ma no kwampo no ese bubo nkrampo anka ye. Be ma no e boeska gu no botom. Na odi na address akoto baabi. Na wo soso no wo ba no. De nta be ma no wo mu no. Ye ka abrochire ma da bi ye ka na mu complain no. Complain da bi amoka ho bi ade tira me kasa because boba bia ni wa wone be mate be man bo no ho ka be man be disrespect ne da se oba ne be mate e wa abrochire kromu a na be ma no e de na ni die ni ebuo da ma oba no be ma no e hwe oba no e kwa adwuma ba busome so ya scarf account tum awunu se na e dey etie a Spencer be ma na ye enie be ma no nya de obenje oba ne basa da but here people salam say brocha wale enye data brocha wale enye because system na wa brochire no esa system no and a biti Ghana for bebre system na wa brochire no and na biti Ghana for bebre no nti na yesa brocha wale enye because one wo oba na wo to no aban no ebeje so obehwe o mebo a be ma na ka to se ko ka tira aban no say woni be ma bi an tie nti won ko a ena we de ena wo tie we a single mother but aban ne ma wo dan no be ma na ba be yemu ka sister enu tina wale a te wo na enkoso no enu tina mpra twe na wo te wo na wo da wo si de tina enkoso no because ye no ena be ma no ene mu nyina mo address bom ena nka aban ne mpo ne twa mu nyina mo dai kama mo a nka be ma no be hu se da bi o sikasem be fie ho a mbe hunu ha wa mbe me management mbe manage nyoma ofie ho mbe hunu ha wa mbe tototo nyoma be ma no onfo ni munya fo mu keke saa but ye kan obi tiwe be kase bi adwempan ne na aban ma amanfo ska ne ya me na me ye adwuma ami atibi e da hwewa e kwa koye me yesese but hwe na awra brochire hwe na brocha wale abrochire pratwe aye se bomb abrochire kona kwa yo mu fie enyenyenyenyenyenyenye e bon kan enya kete kura because be ma no e do ba na nim ye from da bia be ma no omu oba no because be ma no na nwen sa me da bosom ya so enti no yenya da ye be tiska from account um da bi osola no atena se no relax no to ono a onko ono a wo ma da bia no adamsa no da finfin because bosom so a oba na account um be de ye be tiska from e da kotu adan ka encreasus scan the normal and the bed beba ni nyina china be mana kwa akoye adwuma menu aba no de sika agu no botom na bi sa be ma obebu sa be ma ofiso do obuo ni de be ma omu na mu china da nti enua no ma na da bia mo sala mu complain mo so mo ka ho bi woni be ma na tena yesusuma aban ni sika na nya ode aban sika no tena be ma no so na hu se wo so no wonya obi a nti da bi odo ni be ye fom onfa bo obi a ma nti aban sika no oji a na be ma no so nka sabi be ma no onya adwuma mpo no nko so ka aban hwe no a nka be ma no ebetimi no aye de aka abo mo sa video no ma me
be man betimi aka abom na ma plan ne ahead motima save mama ba hwe abrochira ko mu fie ko we be man mpo phone ne phone kita no kra no ba ni password da so me monzo kra be man phone oba ne mpo ni password da so oba nso phone be man ni password da so be me koda no de ne phone ahye nsu nya ase no de ne tiato so na ne nsa ba ko sei ekuta phone num na ne ti da so aso wada oboa oba aso koda no hede dum ne phone be ma nya ko ofie oba aso nya ko ofie you call this marriage o frere sa wale we na atewo what me ai wani ase nkyina wi Kofi Adoma be kan ya mukosi na abo nya sa ni otewo no what me ai wani ase nkyina wi chese ya na o ya na to de bia ho ade bi wo ho a na se ba ne ye kan ya ne kwase ne pa bi kopo bi o ma no ka bi ke ba na wale sem se ya ke obi okopo ni kwase obi na no se wo ka bi because ya no bi o be kan bi a e chese ana o chocho bi krompo na e bon kan na ke bon woni be ma te be ma phone wo season se memfa me phone da waje pene yo mi wura mate phone de memfa wo so phone be ma phone na yam jo praw na yam hihyew e de be na gu phone no so mote no se odo mo ntemu a na ni je o mo ntemu a ada na mo de mo phone esie mo ho ada na be ma no wo de password ato phone so na oba ni ebi example ebe na enkra e wo fie ti nkra wo fie no ebi mpo woni na wo so akra beto kofa phone abroche nkra so do mpe parent phone yusu pa ebi na akra beto kofa o phone na ebi o da kwa kofre obi ana da ko ya ade a ebi a ensen fata enu ti ebi a the password to phone so a password na ma oba ne hunu se me yire password e da phone so de enie password enie share video no mame na like mame password da so nie ma oba ne nyi woni ma oba ne hunu be ma woye Kofi Adoma ma oba ne gini die won se Kofi Adoma eduru ba bi na no oba no papa no e pe na china tumumpu no a Kofi Adoma hu se won timi che no so no adenta busua Kofi Adoma no an kasa mante o se duru ba bi mpo no omo fo so oba na chini de no koma wale ende mo nkan wasem o se oba no omo che oba no de oba no koma wale o eno de mu rafi eno de manga se oba na anya ade anande manga sa oba no fa Kofi Adoma achi on Kofi Adoma se duru bi no mo che oba no koma be ma ofro e na onu an kosi be ma no so ya no gun because no pro oba no what I say e no pro oba no e so fun ofie na password da so because of equality dia meti ase but ma be ma ne hu password da so ma oba so hu password da fo so gidie mra montem gidie na ya wale o enye ska kekese o gidie no na ya wale bema no onya de obaye ko ofie da ne phone bompe no atene no no butu phone no oba so phone o ma bema ne mfa obabe ko ofie no de phone ase no phone tem ha ne no phone tem no de phone ase wo because say bema ne de start here say me me ireti na me phone da bia me de phone ese me ire oba na ne nye da nya de oba na ni beje ti monye open oye open ma oba on da bi oba de susum ta wachi obekoso o be ya bra Kofi Adoma wadu o be Kofi Adoma nyankopon apagande na du eso okoriem nipa bi sei ene ye num bi sei ye hwo mo so e de tutu anamon e wa abrabom ye hwo mo so tutu anamon e wo social media no so nyakoko asafo bi akeke ne tontoro afo bi akeke ne tontoro afo bi akeke o ntabusua sami adwempan na me no oba ate na oba etu kwan akwanto oba no etu ye no na nyankopon madom na me so matima tu kwan a na sa mpa oba no na me no oba akwa mienu akwo na manya me krata e de na se me na manya me krata e de na se me e se me twa so na oba nsa mpa oba na metimi hu oba na busuafo na me wale oba na se oba na nimonyam me ntena se ne ma be 5 6 enkwankwo na me ko na me ko pimi wi a masaka se e na me se ko fo oba no aba betena me nche sa me rida day sa be wa me akushi sem sei wait okay awusia ya na de bo ajo fine o ya na Kofi Adoma nsem we say ya e koso abusia
when you can say real love angasa when you can say odo angasa ah enya sasa metiwe na manya matu kwan betra brochire me betra brochire no Nyankopon ya madomo ah mekuta me krata na me hu oba me dona na oba so ti ba bia de de si hu kwan se mekuta krata me ntimi ko hu oba na busuafo ene ne nwale entra mum but metra ho na oba so ti ba bi na obo na ya ase na me be ma so me to na me buru me hwom na me buru me hwom oba so bo na ya ase sa front and back afa de bedru ba bi no so oh we de kwane de esem kokofa ni padada ne sa na me ni padada ne betena nti mo stories na mo ke kan nye bi Kofi Adoma de no eusia ya na atana bia on adibo ho a ya na nipa bi pre too much e wo wi ase e wo because we go shini na e go shini o what if I want to Kofi Adoma da Ajay, what if I want to Kofi Adoma because me Adwenepahene meti we na me yire beki mama na me nim ne dada me ne me yire me nim ne dada o ne ma tu kwan me tu kwan ne mpo no e na se me nya nkrata akra dia fine e na me yire ne te wa na afedie me nya krata be over be 10 years me nya krata na am se da bi o ma dwene me yire no ntimi ko fa me yire no mra e no a different issue ba se oba me ne tie me se we dia me ne oba ntena ya che se Kofi Adoma die na oba ne te abrochire me no so me te abrochire na manya me krata me na oba ba kwa wo me no awo anya me krata na me ntumi nwale oba no na oba so te o hwe me na me to na me wo pe ansa na later maka so ko force a oba na ba betena we so shame down e be bitim rough ya won kran ketengeti bia sa no ma we se nyina no o pagya ne se eye wake up ena Kofi Adoma ye won se me pese ye kan adna moto na mo nka ya ready e patie mo se me na mo se mo wakasa ene Kofi Adoma de ye pen mo mla bonte mekan mo mla bonte na mo meka hwehwe ni mofo ade se ansi I just say, see ya, hey, minie, koni na minie. Sha, there be a catch say. Say wo your ba na say wo te abruchire say ya. Ma wani nyima isi stay. Wo ye bema na say wani edge de Kofi Adoma ye ya, ah. Ma wani nyi social media on. Nipa be bread mo adwen di agro. Social in the media no nipa be bread mo adwen e di agro. Se ma hwe ya nipa be ombe di mo adwen be di agro saa keka woni ba won so no nipa be hia no kwa na sport hia no kwa atu onyina asete ah woni ba won so no nipa no because mema bi wo ho menua asisi o mafa mema no be mema bi wo ba wiase no emesi kasem nko a mema bi wo ba wiase no woni da bia ju so wangotena o ba so a o just care for ba ho wan nya o ba se ya o ye o ba se saa ti saa mema no omo sole a na se wo to na Kofi Adoma de o ye yi na no ba kompe Kofi Adoma anyeye ana ye na no ma no soso a omo soso atete wona omdo mo kompe se na lady no de ono a omo pa akomo ntena ho na busua wo de ote ho na bon kan nya ote ho na nye depression kun stress kun enso guso te ho stress and depression pa e kun to enso guso ete ho a o enjoy be man one be man te mu kasa fo so 24/7 so be man no ayede akọ pe woni be man te o da bia faska we bra me no la bra o to we ma me no ato for we ma me no ato be man na hunu nyansa ana anwinu se da bi o sabi da me ye obai enye obu jimifo obu sansani obu se wo de watena ho a wo so akọ pem nti da ba bia dun de wo kwa wa anya bi to no so kwa so anya bi obi akodi ne ho a nti semba be kan anya bi ne Kofi Adoma de no Kofi Adoma de ne ye se papa ne maame no no mo mpene so sabe toy na bia me yere papa empene se bia me ne betena efie ba akum enso bia na me ne me yere ekasa e oba door ye find ways and means e be hia e be do ba bi netimi kampo no se bia on trefi mo mpie na no no e bia oba no
me for na chi no ba kokko wo a eno no de oba no te asete Kofi Adoma yere eken say what na se because we hu no say enye Kofi Adoma fault abusa ene ya Kofi Adoma ono oba no tena so many years ya ensensem sisi ya omusa ka bom yi enye ne no mo enye no mbeka bom o enye ne omuka bom na ache pa enti to ono na se uni asem bia kan memo ne mmere Kofi Adoma mo stories amon kan mo try mo be kind of story and yes we was one any story on the relationship supporting one why any asem e won the relationship supporting obia wa asem e wo relationship hey adio obia wa asem e wo relationship supporting one what you say but Kofi Adoma then the professional way nipa bi say ene hwe no so ene esua de ye ntena se sa adwempan ne bai ade em da Kofi Adoma wo no say on say e ba no social ne media obia be da danse say eye mo so fa adwempan ne aka nkata mu kinkon aka me tu ana o matia mu me ena me start say me introduce me wife me introduce me yere aba social ne media so enti no so obia nhwe so no nya de wo nsua one say me wie no akuku damfo munim nyansa na start ye so mo so me de mo follow up enyansafo enyansa so mo follow why na start social media say o kire ne yere o de yere ba social media one ne yere ye video what you say adwempan et me de say ye bra Kofi eso so hunu say de ne nua adwempan ne ye no won so ye de won so ye bie first na kenye so easy kenye so simple say as a public figure celebrity say oba betra bonten abeto num tuo but e de di kan adebu o ya bra Kofi de di kan yesua bi egusu ye adebu o ha adwempan so de aba nipa bebre so asua bi a omusu gusu ye de egusu eye so ati ase omusu gusu ye de eye nti oba de bema edo tete bebre so many years a won pel so oba bema o se ya bra Kofi onu mpo na opa oba na chew se wo de mesre wo impost wo nim keke o wa se mesre ta mo nya nson mesre opa ta mo nya de enya nson ta mo no ebe so na surprise obi a enti wo to na so ni bre ya bra Kofi so oba abonta be kasa se oba na papa so wo mpene so enu ntire ma asa no wa we nyina ba ye na aka se wo so wo story ni bia woni na story nyepe e mana mo no mutete no papa buya nka so mo mpene so mo no mo ntene mo na mo okwan a motu afa so da wale ma no mo ne ma tete mo no ma wo mo ntimi nye ma ho ade mo ntimi mu ale ma mo no mo tete na da bia mo sisi o mo kwa aban ho ka kira aban so o ma wo dan na mmra metina du furu pe mo ba no be ke no aka ho mo ba ke no aka ho se o abusia me story ne say mbeke kan Bible me no oba te no oba no mesisi no saa maka tro ba so nkwa aban ho na aban ma ne dan na edan no so mra metena mu bi na eja me so bi ni di no ho me di no ho ache mbese me di no wa go sese me wu afri wiase say ya no oba be keka saa nsensem eno ne ye peti nti obi a meka bi enti mo na mo ba mo meka saa nsem na mo ba ena Kofi Adoma me pa na me oba na ka me tra ne nchen me ka me tra ne nchen pa de obi wo na oba me pa na me be ma no ka say dabi ana Kofi Adoma aso no be kan eno ntim ma wo sa advantage ni say fa na kokoye e ma asem ko wo pepe won nchen wo ye be ma yusu adwen nyese ko fa oba na ne kwa ko wo pepe yusu adwen Kofi Adoma ko ba akome no hu say amo no ena otwa aso a Satam Yankopon ede enhira eba ye bie kwam to wa oba na party ase se omo nyina ye de mugu so te a awale na se ya hule ese japade bie Kofi Adoma wo bie ye oba na dia wo de we japade bie oba na e wo bia so Kofi Adoma dia court awale nyina ma ye bi nso baba bonte se bia e na wani bebre Kofi Adoma e yere se Kofi Adoma yere no anya ade se na wa anye ni ye o wa ka wo mpene a sister o de na o te won ebon we na se nchina wi ebon pa enu ntira ya to din sa bruchira wale enye but me adwopan me se mesesa no ye change system no ye change game no ye change system na na say ye change game no so otiwo
na sa Adwenepahene edna yere ba abonten a na mote ho ai na won kwa na so la me maame na o so la won kwa na wawale na won kwa na wojeje oba so won se obi esua bi na meye no Ghanafuoɔ bebre se ya o ya enam se won wonya bi nye bema bi nye bi man ntino ha no ahye no se kuro sister tuwofo ai tuwofo bra tuwofo moya mema mo han dan na ema no metinetirim nya sa so aban ma oba ndan a for address ko to na aban no se woni oba na tie na wo oba no bema no de sa di bema no bebu oya oba na otimi se kire bema no transe bema yi me ne wantna all because of say aban na mehwe me keke dabi tena me no tena no ye be tena be bobra nti bra for address e be to fie ha sei bema no wote osole a oso me kwa kwaje me letter ba letter no kwa kwaje course e no kwa ye oboa okutwa atomo o man Ghana mu dan na no nasi no dan na o ma woto dan na o ma kokko wo ba no ukwaje aban sika ba kwaje na muka bo mu na odokokosi dan o man Ghana mu no eno watwe mma akogum oda ya ahya wo dan watwe mma akogum nti oba ate aburukyira ani je fa ni je oni bi oba ate aburukyira obenya nanka bema krokro bema dodo no bema de ne yese o me yire nie me girlfriend nie me mpena nie me weni nso munya bi omunya bi at the moment na obehunu so obi anya bi no na ye ne ya we video wi a obitimba no obedi diwatem bidi di oyiratem na mo nkwa na mawale na wo kasa dodo bra jeje wo de so social media no obi so lan obi jeje na yira so back door mi hu za anjeje so no fa bra social media so na obi sunsua bi social media da wo kakraka anya Adwenepahene dia nya obi ade obi abeto bia bi ti bia bi na de Kofi Adoma ba ya obeka yi na so aba no aba beka wo so de na obi so asua bi so afiri udi nim se wo de no se akohwibra anase nyansa wo mu a na obi ahu de obi sai de afa bi afiri eti ma na mo age Kofi Adoma asem aso chenchenchen ne bi ko mpa na mo pe no bra no ebi mpa na mo pe bra no but enya nnumo so nti tam no so ebi mpa na mo pe bra no mo nyanyan enanso Kofi Adoma we are very hard working person nti nyangopon ehira no media no so abedu sa ampempen so we say ya ogusu a we de wo hira no ena ne ya no ba ne te no onko wo we bi fufuru bia bi mu but wo ne be mate be ma no ono bi fufuru egusu o mo wo so no ne te dan ba akun enu mpo so te ho enu mpo ye ode se me kunu nie na oba atwede na obrunua wo ho na oba atwede na obrunua na ya mhihye na ato so se tenkom bema no pie ko ba na fon untumi mfa sister areho ntama wo so fon umbese bema no befa ofre wi awale ofre wi empanatwe a wote ho gidie bia ne mu ntem saa gidie na ni mu ntem no enu ntine e ma odo no enyina ntabusua dane da bia no meka akire o se awale na wote ho no ma wani nko ho ma wani na ho man mema na ebu mu faso bema na obu faso a on fa anya hwibim omu ketekete kron fa anya bi no odo ayeta ba bema obetete mo wubrim ahwew ena okrokro on fa wo si form because onim say oye bema oye family man obomoden eye adwuma se Kofi Adoma ehun se da bi o oba ne boa no nto no so oba na boa no panya adente se oyi oba na ye de ema nta afede papa ne hunu se da bi Kofi Adoma still na agusu di ne ba na chi no wo se afede mejaye mo nkoto mo mpena atwe so ma wale so na Kofi Adoma akofa na ade a one na ade it is so many years ena omote enye nne nti yenua ma mo mfa we ntu mo mfo e ma beba bi mebu kwasea emfa so aburukyira ye kan ni nyina no awale nya nyina no be ma no fra adwuma ba ya na owro ne mpa bogu kwan no na obensa ne na egu center table so wote wo na ohwe wanim obensa na egu center table so na wote wo na ohwe wanim no aduane no oni
Owi a wadi ogu so pepepe wo na aban hwe nkura no. Oye adwuma no de sika gun botom. Opie kwa afro shop African market no ko send sika. Ya da man mpena no awo efie na mosi no so atima no mpo wote ho wabuchira. Enu mpo no wote ho e wabuchira wonka nwie ya sister. Jai Kofi Adoma yire no. Why? Kofi Adoma yire no wa ya ade enye o type. Enye wa yi no. Do no aye no. Eye pa. Nti wo so no bema na so no netie no pekwan bi fa so na bema no ono na onye o se de Kofi Adoma na yire no na bema no ono na onye o se de Adwenepahene na yire e ka wonko a enka wo bema no ebe show up bema no be yiwa pie bema bi okrompa wo pie on pese obi dinachi bema bi wo wa titira butra wo pie on pese odu obi dinachi mpo otu kwan a on pese obi dinachi odo tete woni ma dwena ekita no eno mpo mu gu ho mo tetete ho mo ni ntisa mema no ho eno mpo mo tetete ho na ka hwebe bia ngopon de Kofi Adoma adu na ka sister ni nya da sa na Kofi Adoma so hunu se oba we ni oba obetimi awale ne natena oba we oba obetimi awale no ene na de ene natena bobra enye toto sa bia keke because ebi ohia no de o si breye no unse na be ma be hia wo ne ya ohia wo ne ya no da na onfa anya hwio e mana be brete wona moni abre Kofi Adoma awale moni abre Adwenepahene awale no amuba you are talking too much no you are watching me too much ebi mpo a wo be ma ne hia wo da na no kokodai nti wonu so adwene se the same thing na wo hia be ma fofra da na wo so ne ba akwa da akwa nti oba de wo hia be ma hye wo ho so ntabusha mona mo ba so Kofi Adoma no munyai nyesa de we mesa fire mo no mono so betra Kofi Adoma story hey obi any story bia nka dem Kofi Adoma story no original story bia nka dem obi any story bia ni nyina omo be create awareness nko a so tia say attention seekers ana mo go social media so say Kofi Adoma asem na ke ka ye kra ye story sekita no kra ye kra ye nka ye na to se Kofi Adoma ye pege en sama wona wo yere no mo nton koso ne ngopon wo nhira mo to ntabuso ya me do wi bia so se wo tama betie eye Adwenepahene e wo beki TV so Adwenepahene TV e bo adwuma esremo mo nkoram konko follow eye Adwenepahene TV e wo Facebook Adwenepahene media e wo Facebook beki TV oh Facebook YouTube Adwenepahene TV Beki TV ye bo adwuma TikTok ba bia ye de yeguwo oba so mekanfo e tap send e da ma tap adwuma de ku abusua oba so send diska e fra brochire e de ko my Ghana mu nko ade a tap e no mekanfo aye de e de ama mesrawo app bia e boa e pa e ma pese wo send diska de ko fi a enya afi na ko nante say we aboy wa ko adwuma ba na wa bre we relax na wa kuta phone ta na send diska ko fi no tap say wa ba ama ahiafo nti mesrawo first time na wo send diska na ko fi a obehia wo promo code eye Adwenepahene no wa no abagum simple kama so ati ase uwie so a mekanfo eye divine organic skin care product ed amount already we Adwenepahene be matuntum na hana kama meto ya skin color atoso ya be ma me pa adwale menye me ma no mo mpa adwale ni bi mpa adwale kura divine se ni nku no ebe tew ni nku be ma wa kama nti me ma no mo mpa adwale na munya se o me da aburochire ntino me kwa adwuma ba ya na de dabi mesrewo divine e wo ho wo ye bema mesrewo obema wunku kama wo ye oba so a divine ku no empo mesrewo nye pokele ni bi divine ku ne enku bia ebejew ama okala na atoso wo ye half cast wo ye broni wo ye mo amna abrofo tun nya divine bema munku ama obi asking kala ida atoso nanso obey eye wanim what I say divine bearer ni na the flow and divine as and the pills aba pills no bi wo a wo ye kwadwero wo mpese obesra obetin kunkura da sra no divine pills a no mo a ukodwale a uwi a no mo a eno a pio body nani na hana atoso kama so what I say pills na ngasa no etimi sama no fumu wo ye oba no fumu esese no fumu bo kama be ma no be down che otimi nya no funsuo enom mo otimi say me da de papa ho
divine pills no esam oba woto ye de woto ebo nti divine de waba ama obi a me se ka healthy else edama healthy else so dwumade ku a omoye enkun fo etirimi healthy else wo your ba na etirimi atete agu obese se etirimi no e de sisi wuti so kama aye de e de amount healthy else e be boa natural hair natural hair nyina be grow from no kama healthy else e be sama e mana mutinwi abobobo apapo no mesrew obaboa ma otinwi no anane oba relax otinwi bia de edama wuti ase kekaw healthy else obenya enku on ho a wo de fa oti ase a e beto kro ene sa no mani nya ko de se nyina healthy else benya entinwi ho nku edama na so ho aye de ho ato debusua so da adwenpan ne ye di good news ebrem no munya ye bra Kofi Adoma ene na yire no mo enjoy mo yesa next time no obi no be ba bon tempo so be kan sa story we see mo eno bi ba bon no kanfo na yire mpo a ka mo kona ka mo jai adwenpan start ye kanfo na yire we ba ena me maame ena de na wo kwa na kanfo yire na me de me ho de me yire na nko obi na me kanfo me yire mame bra sister obi na me kanfo me yire mame ana ni obi na se o kanfo me yire mame ese mmia na me kanfo me yire amene netie se me kanfo me yire 24/7 na mesro ja me wai na me na nim de ntia me kanfo me yire me na nim de ntia me do me yire me na nim de ntia me je me yire so sara timi da wase se wo se wo tama wo ba ya ba beti wo ba no wase ne stars e da support movement no Adwenepahene TV ye bo Adwenepahene TV ba bia ye wo ho musa be kan ye what I say open advert so a no aba no wa be hu ye bibia musa be kan nyame adoma be sa ate enkan biem nyame nhira won to nkwanem ye de se bra Kofi nyame nhira wo no yere no miracle edin na esel pa di enjoy your busia enjoy your life mo ba nya aduane kama ma na tena asana de na di nsem na kan de nyame kopon kro be san fa so e de ehira wo nyame be fa so de ehira wo wonya mema no a omba buruchire na wo no oba ba betena se na opam oba so nkwa aban ho kan kira aban se wo ne be ma bi anwo aban ma ne dan wi no wo no de ne dress akoto ba bi no koyo oba anso ka owi na osan de oba nanim etwitwi fom no wonka ho bi why wo ele nim wo di ele nim kama be ma ye adwuma he oba na nyamopon e de ehira no be ma wa nya adwuma anhwe oba nyame wo nhira wo ti aburuchire na so bu aburuchire aban efa so enti wani ate a na wo ba so wote homa ena eguma wale na ena eguma mpratwe no ema odo ema montem ntina be ma no wode ne phone esi 24/7 nyame nhira wo na se suba mpone na be ma no mo de tete apontu mo ese no ema no so mo mo ni na ho mo nyaa se be ma na eguma fa so da bia no be ma no ohia wa no ema ho enye akono bi emewurawura nkodredo ayase ma no be ma hia wo na no odi na on mu da on fa onye hwe da obeja wakofo ba foforo ena tena timoni na ho srebe ya dane da bia no mbete nsempa e wa Adwenepahene TV so nyankopon hia won to nkwanam e do masede mbusia peace out.